Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni gute wagura umuriro kuri Bbox ukoresheje telefone? Icyo gisubizwe mu kanya. Ikindi kibazo cya kabiri kiragira kiti ni gute wagura umuriro kuri Mysol? Ikibazo cya gatatu aricyo cya nyuma ni icyo kuvuga kiti ni gute wagura amayinite uyakuye kuri MTN cyangwa kuri Airtel bigakunda ukayakoresha. Tugiye gusubiza ibibazo. Ikibazo cya mbere, kugura umuriro kuri Bbox ni ugukanda akanyenyeri 982 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ikibazo cya kabiri twihuse ni kwishyura umuriro ukoresheje telefone wishyura Mysol no gukanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 25 urwego. Ubwo buryo bukora neza cyane, bakwereka n'amazina yanditse ku murasire wawe. Hakaba n'ubundi buryo ukanda bwa momo ukanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 4 akanyenyeri 1 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ikibazo cya nyuma kiravuga kiti ni gute wagura amayinite?